Music Production. Oh nggih, mantun iki gubuk asmara dipun aturaken. Wis tok kanggone karyawan uga warga masyarakat Grimbi mengko pasti dituruti ya nak ya. Iya. Pasti nanti ada saatnya buat nyawer dan juga buat tuan rumah datang ke sini. Kudune yo ngono no. Iya. Tapi iki yo ngono no. Kenapa? Bapak Arif iki mau WA aku, gitu. Abah Arif nyuwun pupu sing nelongso. Iya. Mengko ya panggah dituruti. Iya. Iki di sapa sih? Ini biar Mbak Niken perform dulu ya. Perform. Soalnya wis kewengen iki jamnya durasi. Iya. Soalnya jam 11 kita sudah udah selesai campur sarinya. Ya kuwi. Wis pokoke di Tapi itu cecek sabar kok teman. Kuwi masalah. Kuwi yang ngono ya. mengang-menging. Ngene iki kene suwo rumasane. Mbok aja kaya ngono kuwi dadi wong. Ya. Sapa lho sing mbok cak omongi? Loh, nguper. Karena Anda itu sudah pekak ya. Saya aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillah kepanggih niken datang Jombang. Pripun panjenengan sehat napa mboten? Sehat. Seneng napa mboten? Tontonannya gratis apa bayar? Nah, karek menikmati jane. Ya penak lho, ora jane ya penak. Pak Terus iki acarane peresmian Gudang baru. Gudang Putra Niaga Bersinar. Hah? Gudang cengkeh. Cengkeh. Kenceh. Cengkeh. Kenceh. Cengkeh. Keng. Ceh. Ceng. Apa tuh kok ceng iki? Tapi ya wong ngenteni yo iki gudang cengkeh opo ngarepe ra ceng. Cengkehi apa? Dike rokok. Ya ki rokok. Oh, bentuke piye bentuke? Bentuke ngene, terus mentol ndase. Ndase iki mentol. Oh, ngono. Ya. Semoga dengan adanya peresmian gudang baru
semoga semakin lancar, Amin. semakin sukses, Amin. semakin lestari, Amin. semoga semakin banyak karyawannya, Amin. dan semoga tetap jaya selalu. Amin barakallah. Amin. Semoga semakin maju. Maju ning dine wong wis Loh, enek semakin lahane. maju ki maksudnya CV-nya ini. Oh CV Putra CV Niaga Putra Niaga bersinar. Bersinar ini Semakin maju Oh, ngono. dan akan membuka cabang baru lagi. Ya, Mesti engko gudang anyar neh. Engko nek ana gudang anyar neh Hah? pasti Oh, campur sari campur sari Mayangkara mana? Oke. Melalui YouTube. Iya. Ayo kita nyanyikan lagu yang Yo. berikutnya. Oke. Ya. Bukan Semoro. Sini Mas gandul-gandul. Iya toh? Piye? Sabar hati, sabar hadapi nandure kembang tegal wirang nekan ngomong kangen rasa tukaramai boti Boti eman-eman hubungane wong sing tak tresnani tak gawe sandaran hati bojo satru wae sayangku jatuh rasa percaya. Mas, apa ki mental? Mas. Kenapa ya nyeprat ya? Nyapa? Cecer no. Apa nih? Mbok aja suwi-suwi kowe iki lungguh ning kene iki ya ana watese. Ya kan saking menikmati to. Bokongmu kowe mentok ngono. Gedi. Kok bilang gede tuh? Ini tuh semot, you know. Wow. Langka loh orang sepertiku ini mempunyai body yang seperti ini. Iya kan termasuk Body manusia yang- purba. Langkai. Weh, seorang purba. Yo, Iya. Bacotne. ayo langsung aja. Langsung no. 1-2 bersama CMYC. Campur sari Mayangkara. Terima kasih buat tuan rumah Bapak